Awu kodwa mntaka baba. Ngakhuluma ngithini ngoKhuzani mina? uKhuzani mfowethu into yakhe ayixoxeki. Yabo. Ayixoxeki into kaKhuzani ibhokola ngathi noma ufuna ukumbiza ngenkosi ngambiza ngenkosi. uKhuzani ayikho into uNkulunkulu wami ubusisekile mfowethu. Angisho inkosi yesizwe. Ayikazithi inkosi yesizwe mayishadelwa kube nje njoba kunje lapha. Manje usike wasibona isithombe mfowethu. Isithombe sabantu abalapha njengamanje lapha kwaMpungose eMandaba. Mfowethu uKhuzani yabona uKhuzani uyimpumelelo. Yena nje uKhuzani uyimpumelelo. uKhuzani uyinspiration angazi ungambiza ngani uKhuzani. Noma ngathi role model angazi ungambiza ngani. uKhuzani mfowethu nangasho kudala ngathi ilani ibhokolo. Ngokwempilo uKhuzani umnqobi. Yabo uKhuzani umnqobi noma ngathi iqhawe noma ungambiza ngani. Yabo inkunzi phela leyana. From 0 to hero yabona amakhulu ngo from 0 to 100 noma from 0 to hero sekhuluma abantu abanje ngoKhuzani isixaxa lesiyana. Khuzani sikhukhula ngeke uzimenzele lutho mfowethu ngisho inkosi yesizwe. Yes thina lento esiyibona ngoKhuzani siyayiqala. Ngeke ngithi mina ngoba ngimithi mina ngiyayiqala lento engiyibona ngoKhuzani akaze ngiyibone mina. Hlala ngiyibona imishadi yamakhosi yezilo zezizwe ngihlala ngiyibona. Awukazi bebikho umshado ofana nalo engangawubona empilweni yami lokho ngazalwa ubaba noma angaze ngibone mina umuntu elethelwa ipheke ezingaka nabantu abangaka lapha kubo ngathi kuseMoses Mabhida kudlala iChiefs nePirate final la futhi ngaphezulu mfowethu angiyazi le nto mina. uKhuzani mfowethu ubusisekile nje mfowethu yabo ngasho mina ngelinye ilanga la umunye wangithuka la ngithi lento yokuthi nithi uKhuzani nimthuka ngalenhlambe nimthuka ngayo ngelinye ilanga uzoniprove wrong ngizovaleka imlomo juqu ningazi nizokhuluma nithini. Nami ukuba ngibanjiwe umsebenzi ngabe ngisemandaba ngingakithi phela enkandla. uKhuzani mfowethu iqhawe yezwa ibhokolo lelena mfowethu ngeke uzumenze lutho leya muntu angimcompare namuntu ke mina ngoba mina nginalo iqhawe lami. uKhuzani mfowethu indlondlo yezwa indlondlo yempumelelo uKhuzani ngeke kumenze lutho. Manje uKhuzani sefike egcineni kwempilo yabo njobe sinelwa nje useqedile nya udlondlobele emculweni udlondlobele kuphi ngeke mfowethu ayikho into ongayincoma ngoKhuzani awekho amazwi amahle ongawasho ukuncoma uKhuzani. uKhuzani ube isibonelo esihle kunoma ubani umuntu ophilayo nonenhliziyo enhle. Umthakathi kuphela onyanya lento eyenzeka lapha kwaMpungose njengamanje. Umthakathi onyanya lento eyenzeka kuKhuzani angafuthi ungcono nomthakathi usathane nje. So mfowethu lento inkulu lento